stehe in Sarajevo und bin noch 5 Minuten vom Büro von Predrag Kasic entfernt, den ich jetzt dann gleich besuchen werde. Und Predrag Kasic ist ein früherer Spitzenfußballer, der in Deutschland gespielt hat und während der Belagerung Sarajevos die Stadt nicht verlassen hat. Er hat nicht nur die Stadt nicht verlassen, sondern er hat sogar während der Belagerung noch eine Schule gegründet, eine Fußballschule für Kinder, wo man jenseits ethnischer Grenzen als Kind, als Junge Fußball spielen konnte. Und das ist eine wunderbare Geschichte, die ich in Arte gesehen habe, von einer Dokumentation von Eric Cantona über die Fußballrebellen. Und das hat mich doch sehr bewegt und ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich jetzt dann gleich bei der Klasse besuchen kann. So, es ist mir eine spezielle Freude, Predrag Kasic vorzustellen. Und ich kann es natürlich nicht auf Bosnisch, aber ich habe wer das bestens kann. So, ciao. Entschuldigung für meine schlechte deutsche Sprache, ich spreche od Bosnije. Drago mi je jako da prije svega želim da pozdravim sve ljude u Njemačkoj. Ja sam bio profesionalni fudbaler u VfB Stuttgart, igrao sam 3 godine za VfB Stuttgart sa poznatim njemačkim fudbalerima, Jürgenom Klinsmannom, Karl-Heinz Försterom, Guido Buchwaldom i imam divno iskustvo dok sam živio u Njemačkoj. Sada imam školu fudbala koja egzistira već 20 godina, škola koja je nastala u ratu, u kojoj sam želio da putem fudbala i sporta pokušam da pomognem djeci u Sarajevu i to danas činim. Škola, za tih 20 godina škola Bubamara, kroz školu Bubamara je prošlo preko 11.000 dječaka i škola je u početku imala za cilj da na neki način djeci pomognu odmah posle rata jer nije bilo dovoljno mogućnosti da se djeca edukuju u svakom smislu, tako da je škola imala zadatak prije svega da edukuje djecu u životu, a tek onda fudbalu. Dakle, u tom prvom periodu mi smo organizovali škole kompjutera, škole stranih jezika i pokušavali smo da djecu vaspitavamo na najmogući bolji način u sportskom ambijentu, a sportski ambijent je najbolje mjesto za vaspitavanje djece. Dakle, škola posle 20 godina ima sasvim druge ciljeve, nije toliko skoncentrisana na opštu edukaciju, više na fudbal. Danas pokušavamo da nađemo talente jer djeca u Bosni i Hercegovini su talentovana za jako puno stvari, pa između ostalog i za fudbal. A mi smo ponosni što danas imamo preko 40 dječaka koji su postali profesionalni fudbaleri, ali smo isto tako ponosni na djecu koja su u životu postali ponosni članovi ovoga društva jer su postali arhitekti, doktori i ljudi svih mogućih profesija, zbog čega sam ja i svi mi u školi veoma ponosni. Bosna i Hercegovina, djeca u Bosni i Hercegovini su zaista talentovana, iako ova država još uvijek govori jezikom mržnje, iako političari u Bosni i Hercegovini govore jezikom mržnje, mi još uvijek imamo, kad vidimo djecu i njihov talent i smisao, mi još uvijek gajimo nadu za budućnost da će ti dječaci i ta mladost ipak donijeti bolju budućnost u ovoj državi.